Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini kita teruskan belajar membaca Iqro 1 halaman 15. Tapi sebelum itu kita ulang sedikit yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, itu halaman 14. Sebelum mulai, mari kita buka dengan bacakan ta'awuz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita ulang. So, bo. Lagi so, bo. So, a, bo. So, a, bo. Ha, bo, ra. Ha, bo, ra. A, so, bo. A, so, bo. Sha, a, bo. Sha, a, bo. Sha, kha, za. Sha, kha, za. Ba, ra, ba. Ba, ra, ba. So, ha, ta. So, ha, ta. So, da, za. So, da, za. Da, sha, bo. Da, sha, bo. Sa, ha, za. Sa, ha, za. Ra, sa, da. Ra, sa, da. Ba, ta, za. Ba, ta, za. Ta, kha, za. Ta, kha, za. Ba, ja, za. Ba, ja, za. Sa, a, sha. Sa, a, sha. Sa, ra, do. Sa, ra, do. A, ba, ta, ta, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, so, do. Oke, kita teruskan ke halaman berikutnya. Nah, pada halaman 15 ini kita belajar tentang huruf tambah huruf po. Bukan ta, tapi po. Po. Po, a, bo.
to, a, bo. Za, po, sya. Za, po, sya. Ha, ja, po. Ha, ja, po. Ta, so, bo. Ta, so, bo. Za, po, sa. Za, po, sa. Za, da, po. Za, do, po. Da, do, so. Da, do, so. Sa, ro, po. Sa, ro, po. Sya, do, ta. Sya, do, ta. Sya, kho, po. Sya, kho, po. Po, ha, za. Po, ha, za. Ba, so, bo. Ba, so, bo. Za, ro, po. Za, ro, po. Ja, za, bo. Ja, za, bo. Ta, a, sya. Ta, a, sya. Sa, kho, po. Sa, kho, po. A, ba, ta, ta, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, bo, po. Ulang dari belakang. To, bo, so, sya, sa, za, ro, za, da, kho, ha, ja, ta, ta, ba, a. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum bisa membaca Al-Qur'an, mudah-mudahan tetap bersemangat untuk bisa membaca Al-Qur'an. Walaupun belajar lewat video tutorial ataupun video belajar membaca Iqro ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kerjakan ini ada manfaatnya dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.